Berigira mwaka utethera yukiukura nterecha kuna kunende mbidire nkiambira iria na ukwira happy new year kananga kwenda nende mwaka yu mwana yutharimi yo 2026 nkotoni ntukwerwa nende ntuku iye kona wekwithira nende kiota na irembere buru mwaka yu kenda mbidire ngie kumenyethekya mantu mwanya uraithirite ya geta na mbere na bora nene withirite bwekarika nende ntukwerwa ri aritwa wambirite kwithaba icho kama chukuru na ntubone ntubwithirite bukiringitha kia chiari bonene kumania kinyana kwibanga ni nonto manto iyo kongwera dionko na kona nende kaitaka kana ntukwenka nyumevo nebisi muchieri akwedira geta kwa yakabo mutani na barabethirite nende bakirigairo gutonya ke senior secondary kwambiria grade 10 kinyabo bakione kanende batira wata mwerekera yo yongwa ni yore kuna bamwe kinyaba kione ni abatamenya chukuru chichongwa ila mwana kedira gita na mantu yange ende bone onto dirikari idirete kinyayo kiria ikyara kiana ne onto tugada tokela kia orobweruari na kurigani ntukweruari kinya kyama bakyama nende kya ODM bedirete baikrimana kendo kongwera irere kya badde ya mututigi Raila Amolo Odinga ntukweruari aringe kinyabya myaka 80 na yumo yana yange amange mantu tudete kubangana iria orobweruari kendeto chawero dai moende mbere yara tukirete rito kendeto chetu Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Monki kwethia nyumba ithandatu akwina nchere meru thirikari kimenerwa ningare koria monki kura achiari nende kwenda baina kaita komo kudhuranira ritogo choka chukuru ondine ndiba kutari ya kinyakuriterwa ingarama Gavana Mutuma gutongeria maromba ya kwambiriria uritingo 2026 aikawira nebo kinyaneria mabataro ya miru Rais William Ruto weka muchemanio kwariria nchobi na ndawa cha kulevya Onatoma video orobwerwa ni Maureen kidumina ngeto Phineas imana nandeto chero da mwekambiria da ichochongwa nyumba inkathaniti nende yete kumania na monki utokubokererwa ria kwina nchera ya miro na kuringana na mubunge wa Northimenti Rahim Daud na tarirete nyumba ithandatu ni yete mwanka kuthira buru na kamonki ni thina ya stima guti muntu oguraritwe ende antu baingi ibethirite nende baita ya into biara kinyomwe ni mukaria wa nchera kaitene ukau mubunge Rahim no lotete thirikari ya county ya miro na koria nende tariri gitumi kari koria monki terombere kwithira ikinya koria monki mwanike twandeto muthuri muriuki na utwambiria chio ni monki jo jironekanire aja ndene njera ya miru utikubagukira na arua nyomba kathumba ira chambao chiumbite kwea na kuthira buru Ondo bobo borikithetwe na bisa antera kumarutera ruru. The inferno was too big na kila kitu yote ya staff ilichomeka. Good enough, there were no casualties. Now, whoever was inside one of the houses alikuwa evacuated, but still mahali pia alikuweko vitu yake yote ilichomeka, and so far so good, no casualties. So ni kuomba tu any kind of humanitarian support wenye wamechomekewa angalau wajimundu na waanze maisha upya, sababu vitu yao yote ilichomeka. Endamna bubu mubunge Northimenti Rahim Daud augete ni ontubo Anthony mono kona kagita kaka askari bekara nyumba chambao. Kuna nyumba za mbao na zingine ni zile za colony, wakati wa colony. We need new houses. Nimeongea na Commissioner General, tutaongea na PS Hinga tukue na manyumba kama hii ilijengwa hapo ya prison warders, ndio kama hizo zijengwe hapo ndio tuondoe. So na tunaongojea, mimi nilikuwa nimetuma hapa na mkubwa yangu nje ni assess the situation, is aware
na pia wanajipanga kutoka Nairobi kuona ni usaidizi gani inaweza peanwa kwa hawa watu ya hii mkasa. Akiuga mubango jwa jirona ndi ni gutigira ati askari baba bagwakira nyomba ingi njega cia gukara. Tume-identify na officer in charge wa women prison pamoja na officer in charge ya main prison Bwana Mbetu. Alternative site inapimwa sahihi na mtu wangu. Tumeongea na Commissioner General tuangalie tuweze kujenga manyumba, so tume-identify space na hopefully within a month tukiweza kutafuta pesa tutashirikiana na Commissioner General Bwana Arando. Nimeongea naye leo asubuhi vile tutaweza kujenga hiyo kwa haraka, ndio watu wetu watoto wale waliathirika na hiyo vitu pamoja na mama yao na wardens wengine waweze kupata mahali ya kukaa. Akiokombekana kinyanchereje kebri kudhamwa na kinyawiko gonto kungi kwamba tuweze kuhamisha the whole prison ipelekwe Pandia Showground pale ASK iko na kiwanja kubwa, ikatiwe hata kama ni 40-50 acres, tuweke prison mpya huko completely new. Shori hata hiyo prison ilijengwa ilikuwa ni wafungwa less than 200. Over time inaongezwa lakini bado ni congested. Na hii ni main prison. Over I think 1,500 to 2,000 inmates wako hapa. Muthuri Murioki, Woro TV Mutrio Kangangi. Ngene kuna ati achiari amwe na biashara chogori bonanite kuria kwanira ko ne biashara kwithira itibui na kinyamaguri yinto bya chukuru kwithira bitete achiari bakiwa nene ne bakurukira kaita ko mukudurira anabocho kachukuru kyuria kira kinene gikerekerwa nende kirio choka kwarito aba Green 10 na kumonia na bone ndithirika ne Roberto gutariria popo ya nende gutonya kwa Green 10 kana senior secondary na kinyakuni ya ngarama ya kithomo. Martin Mugambi nathuranite riboti Rirona nkinya mukaja onu waguoyurite mandukani mwanya kirigunto mwanya wa kwendia into bya chukuru ete aje kinto kuinyereka nuntu bwa kithomo kiu nuntu into ile jana na bauba kwena materials jena goro muno na rimwe kwethia kwena jadi bate kwiyomba na ana mbona mwanga paka gwata kithomo vitabu ibuko beikali hata uniform inatakana hata mtu kama ana pesa hafai kufukuzwa shule. Gichigo mbunge kia Mara tauni ya Chogoria achiari bagikayagua igoro ya into bya chukuru tabura mabuku nguo tora muna nkinya into bira binge bya chukuru onti into bya ngora bitiko gurika uniform mbaketi ona mbaketi ona jiti na gora mbega mbaketi karini karuma 350 kanyamuga takuwarira kana nguye moga kibora ona ejo mutumira kirato uri mutumira kirato amurije shiringi 150 agatuika ona ne gakurira nkiruki akwirangitira mwanga gakinya shiringi 80 kana 70 mbarire ngiaringi biashara na nkinya endi aba into bibi ya chukuru bariugaja ukwachiari batikomba kugura gento nonto bwangarama ya muturire gwetia na nkinya othomi gwetia nati torendi into jia skuru for now nonto bale bagusoka thaino te form 10 grade 10 batu kuendelea ni baba form 2 to form 4 lakini form 1 tule ba expect kuma next week lakini no bakweja pole obagikaga batena mbesa no baragura especially JSS baroka pole au wengine baraba kabere ni baragura lakini JSS iko na challenge kidogo asiari baroka kwa upole obage promise ga kapaka suembesa basoke ngwitikia financially asiari ni barastri ugite muchiari na kuthina bonene na kwa thirikari ni batheri kuraithiria bureka uthautheria muchiari ngarama ya kithomo bici ndiukete bici iri guru mbukwite gugurika ole muri kwa mbuku ngamatete ya na twira kwa inge mbuku ni ujie ya shukuru ayuragira ko mbuku twira kwa ujie jagira ni ta kwa shukuru bici kiromo twira kwa kiotheri kiromo le kyatwikire kya mbesha muthia chiari barabairite ana senior secondary bariuga iba bainyeria burua bakiugaga batikomenya burari thiete itakabakangaire ikithomo kia nthiguru ya Kenya message ile kutolesenjana yasema tugosenja gote feedback ya kumya next ukamukia kwase wale kyo kumusenja nalo musenja
utekomea next ore mugia ko wathi ko swana kwa cyber utekona report ndo ile ko kamenya naro ikia mwana wako ne thina kino ndo utekomea oriete ko no gatoka baswira ke report ile ikweja tukajukia balwa ja skuli tukona mwana wako akibwira kamwikia nao kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Wakionania witheriko bomu boiro koneka ni mburi akurea kwa na mweri wa Disemba achiari kuma Igembe North bakuromba thirikari kwambire mubango yiri byo derinde ya machukuru erenjera ya gutigira anaiba ukara chukuru kaitono kaibona nite kurea kwa ndwako ni buri aritwa ba grade 10 bagweta senior secondary bakirene ndi mutaratara yiri amukuru ywa anene bachukuru bobongo gutara itone ndi gutonya secondary guchokera kenda ndi kurigeria chiari gutigwa batakumya ntuko aritwa baba kedira bagita grade 10 mwaniketo andeto Nicholas Chabari na ripoti ye Kiga mantone abisi omire bikora byare wa ng'ombe bibya ti kidogo na inya ng'ombe chechi atera namba onto ba insecurity Ogwende aciari kuma antereino cia Igembe North bakiraithagiria bakona anonto tayari tamu ya mbere ni anjiretie na gutire gento anto obae nakyo gya gwitethia anakyo kuria abichi kana akinya kuira anakyo ana achukuru iria bakoromba thirikari nithirwo yena mubango ora gatigira ana ibokara chukuru nabu twina ukame ba mbure tiranere kwa hivyo nkoromba ki county cionthe tha icio lelwe county ira tina mbure kwana ya wabia kuria request thirikari ichipwini properly nondo aciari ba they are really suffering batena kinya bya kura mauku byongo tire so ito kwache kinya maguya ya provide wa sukuru ina ya itire nondo no kwana the previous regime ne ya na mauku sukuru na yiko tena kinya mauku aciari bate kuona nya bakura mauku bya bikoro tire bya royo tire so kuna real problem sukuru sio ndire ntere kumale joka waita mwanganya nje nara nje mbere atanara na kora konge komi Likaine ba MP na bati kolele kinya ke na kwa yana girita to kana ga yana girinya akolelia aba konsinda no ntobo ko pia barere gireta na nye biomi kagitani wako manto mege ana abangrendi na ne kuthin grade 10 aciari ebainge mwanka athaino ba kurukira kinyamara akinene nambere weto te grading watu wekende wa ko grade barua grade out of 72 mwana kwa 70 69 68 manga 63 Sister wa eta national school mwana iko night day school mekura amurilo ya mwana oreko akura amurilo ya mwana ora at least to kura thika ya njiranja kana ba end teachers kanya ka kukiana bongwa wasiri wa education bito mete to atinya tenjusule no to tiko weto wake ndekanya yo mbe apati ko anjusule no to kona dia fast failure eunyo failure yo mbere ende to ireko na ike selection yere kuo wangaru ale musiari atele wanate kuendelea anze ora mwana areta wa skuru aeta teburu are uretirima mwana na select skuru boboya lakini thai wetirima mwana neti kinya ndi skuru kinya imenti kana eto kinya Kisumu na ndi skuru yeti eti atena wa kurara niba bati ko consider bakona kete county kedoma ke dibobo ke county placement ka bodar ke county kenda anabe ka wara bakubwa thirikari yana system kwa iba ku replace those schools wara ku replace ito kumbika so achiari bongo driver assistant no ntuwa kwithira thirikari wa chukuru tia ito ambita kitwero na mundu mujari atumina mono waita so ureta kuria chukuru utekuona no ntu wari system ito ita ito tonyana kuma Igembe North Petan Class Chabare Ekro bakwenya mengao thokoni akinze bakromba thirikari ya kaunti ya Meru runguru wa biashara nende kubakira anto karakaitene ka kambura na kinyario wa biashara banende bari ugabatina kinyabioro bya gutumira kaiteno kaibonekete kumeniria kaira mwangaza ni kudhombia ngabana mutuma bakemwira na mwekanya na kitiyo kendari tango enkro kinende bedrita bakira kyatongera bange kuyeka ngabana mutuma kenda umba kuritangura kwagirite John Dega na ripoti ye Ekurubara na biashara bairio biomo kuma thokoni ya Kianjai giciko bunge atigania West ibona ndite kuria kwana roko nonto bakaga kwa bioro thokoni no bendagiria into bio biomo irware twetete kuthiria mwaka stage twete kioro ekuruba beta no to thakena to sandiera beta jioro na beita bakahengwa mwanga oni challenge ngero kuruba bari au stage basumburato na jioro muno jioro bira byaki ba posta kioro kereo Kero kerai kerie ke was
kwa tuwe kora kenda weta chioro na ruero chioro na rebia ora tokenja bingi on tokere ikeni ka thirikari arabakuga ati thina ya wagi bioro thokoni ni bokurukira indi kinya guntu kwa bakwenderia kuri na riwa rinene bakiromba thirikari akaunti ukurukira rongiro biashara utigira ibochura tumeabure bagekunikagira kagita kara bakothi na mbere na kwendi into biao itokwera inyanto ethingia ato emeaburi turugo atoka chiongo nimo omwakora konyore kaboyo kana toele ntuko nonto wariowa iba ururwe meaburu buru kwa heshima kuu imheshimu anto ethingia meaburi kere kuruma kenja baba tukwaniana na rerurira batare ngambe imeaburi kento very minor ekorobeto na beto baraba kuringa biashara iba kawa thina baraerwa ito na mwezi mwa ike meaburi gonto na gonto bata kinyelo mwaburi wa kaunta inyantu kwemwe ito kwenda kinya kovera kuthamba njara cieto na roro roro kunywa kutoromba atire ito konsindo roro roro thokona totoreruo ome tokunda thokona tokethamba njara cieto ikagitani wakaraba umirite bunene uragwari gavana kaunti Meru no ekagwira Mwangaza nontu bo meario yarua yokara kirumanga gavana regu kagitani akamutuma ntoithingia na arabarombete kagwira otigira na kunengera mutuma kanya kenda karutira Meru ngugi na we gwikura kwenda ibarikane ndeweni mwanko 2027 Meru ibo bakamura no bakwenda ndena roro sana nonto bo mwekoro wetwa kawira ayo moruma kiumia keke ande chume bi ande arumanga mwana we mwetambo noko manto mainge na mweka anyari dengo itare akere akinya abeta kienine baromba kura wake ya kuritera Meru ngono ntoke itare yare kuna ritere kwanza mwakoro oweto mwakoro atebateri koro ma challenge nya mwana nto murume badu adia ni butu wao okay akwethera nto banara mateshi magere arume bo karakere akorobo woni nde mwekoro inkoramba kawere mare nene buru kere mwana weto nto ethingia na mwe time aritere Meru ngwe eitare akere nthira ata aritere Meru ngwe Meru bo baina right komaki kana tebu anto beto akangangia mwana ome aburi eto korombera ekoroba etenora kiripotera ndo cha Weru kuma kianja iki chikobunge atigene West Bitawa John Thiga. Right, na nikumira kinda tunende John Thiga tukida tukiona akanyaka kunoka ndo tujogera tukida tukieleke monto yegie broko tinda ndene yubichanga wana tukorware ara kwedrete kwena maromba ya kwambiria mwaka tukida tunene ni gavana county ya Meru na kinyantumirie kiria tungiria pakindini ndene ya county ya Meru kedro gitakura ya unga yangu no faster Madhe kama kawa ala bona huo wow usema ndio siri siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu pia. Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gategati tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenere irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nonto bwaku twirugara mathaa 20 na jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta za Toto Town twina kinya utungata ba outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555 19 Queens Hotel where every coin matters.
Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni untu Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere uanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia murimi. Nukuthugania gwita sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyaburi ku aja Meru njona arwa tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Kamu Nenda kamu nani? Yes, kando kwenye ndugu bagara. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwetirwa nkale ona ndeze. Mbie mwende. Maro mwenye chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Yenda muru mwenkima ya Lea Premium na chapati china muru iko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium.
Alright, niguo no twakuthiraitite na mbere kwatanira na ona tuchokerane ndikenda kwambiria mwaka bwa ya thirikari ya county yamero tongeretwe ni ngavana Mutuma Ntwethingia ni guthitie maromba akiaria ngavana Mutuma nerete athinjiri na kinya akariba miro ati yake thiragita na mbere kuthikira na ukinyaniria mabataro ya miro. Muthuri Murioki na ripoti. Muthuri na ngavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia amana munini wa Linda Kiome na obisi yo ngavana ibombito trimna na athinjiri ba Murungu na kiote kingi nikenda kurombera kaunti ya Meru na kinya gwika mibango ya thirikari ya mwaka juju marombene. In your divine providence, you gave us this season that we are in as a county. You dethroned a leadership of God and you enthralled the leadership of His Excellency. Tunamuombea hekima Bwana wa majeshi, kamzingile na damu yako inenayo mambo. Kumbuka wale ambao ni wafadhili, wengine wale ambao wamesimama na katuzihili Jehova. Roho ya uzembe ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Magiaria bagwite moroto ya mando ya jonde ni gutigira ati kaunti Meru ina urumwe na kinyathiri nikena uritinguge pomba kuthabo kiombekana. Turi thirikari tubwitite kenda turia nonto Murungu okuwa na mwathani te muntu ari orongo butwirane ati mwathani abwirite manto ya Meru bijite kubwira ninkuromba kanisa eyukie kanya kayo ndene ya Meru County otaura mwathani amwire kutunenkera kanya ka utongeria in the governance, in the secular government. Irato chokete ngugene as a county government, it is most important that tuambirie mwaka jwetu na ngugi yetu na maromba na ikyo nonto governor aronere ibwega sana. We congregate back here as a team and we thank God for you. Na tuchokere mwathani nkatha nonto butua the gift of life so that the things we have been planning to do in the new year, God has given us the breath of life and good health to come back and execute those things. Ontoburea kinyotongeria pakaunti assembly ya Meru yombite kurikithia na kuwe bagetha bagitania ngavana amwe nikenda gutigira witi na mbere bokuonekana kinyama turene yao kwa indona enge challenge ngira wawe thile twera bukwenda twera maoni ya 45 kagilipo gaigila mali ndaposi maendelea ranga pana Mutuma Ntwethingia kuthidi akithi for that period short ira to kuma ofisine muringireni rwe nawa ono to ibindara ajole bibi ara akithi bwani ungambere na ne akwire otebi ngindara bya akithi ona za MCA ndi na Rose chia kwa za MCA ngavana na chiawe CCA na chiawe CEO na chiawe na inya kiranje benai bena Rose chia watu ko bring society anko go muntu na ajibike kiro yewe tisa sawa ikenda society obo karai wega. But we, as member of the County Assembly, His Excellency, to hearing this new year, we promise before the man of God that to have our full support and your administration, fully, in accommodations, Bishop Buria. So that we are there. Ndathithirie nguvira nkera inya bayuju bakwa mbere kwiyita tutari na thirikari lakini gukurukira Murungu turareterwa murombi Murungu wama na ngavana gutwitira ngugi. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutujo wa Kangangi. Angena kunete akariba mbari ya Keru nari ni bagitete maandamano ya theri guchwa kyoto kya mwekro mora ni ndiwe na thina cha kimathuganio akirikana gukurukira njerene na cha kuthange kwa ni mwekronge ula baguri barintu ninto murume omwe bari wanene mwekro kinyane nginja ni mwekro wa mbere ule ochokete miaka 30 ekuthira nende bari utigana na mwerne urani mutoti kuringana na atori mwekro yongenendi kinyakyoro ikethirite nende gikiri kuburi atione nende agwithetheria nontubura nende bwithirite bukira ta mwaka riba barabonanitie muthuro yo munene Itia kwandi sabere nae gato endane. Itia motu gato endane.
abuna atori na kariba ndunyu bariko imbari aonde kirwa na ari barabaruthite maandamano mathere kuthetera kia mwekuru mora tigiri mukuru wake nyume yake gukua na kuringana na atori na ati mwekuru uyu mukuru batigania na mukuru wake miaka 30 mithuru na nyume ya gikuo kia mwene iria achokire mucie na ambiria kwengatia mwekuru uyu munini na gia kurigaria buru na ati mwekuru munini na taukiritwo na akiri na mwiru na regete buru ariongerwa na atori kana nkinyana bake batibatiri gukinya guntu guku Robora twina buna bora tuigitwo mwekuru atinya kurima mwekuru atirithia mburi atirithia nguku mwekuru ngi na aria kwa na miaka 30 na kwa na miaka 30 umnejere araimberia mukuru ujo mwanka ntukwira mukuru amamire kuona njewe kinyana ndio umuntu itocha ndi nuntu kinyaka gerio tematema turia tutu ithene nene roje nonga akayo kundu anturene mburi ari nayo mwene amutigete niyo inturene ari thairwa mwiri woyo kumwingana na bawe atwire anite miaka iyo yonde mwakuru batwire na mukuru wa kwega mwakuru rira akija kwicanjeje mukuru imitongi aururu mwakuru zetu muthuro munene nkuruki gutwika mona kwithiri baringite riboti kiricibwa kiru ara waterete gititha ino no Sarome kithinji bakienda utethio bo mwekuru na ati Sarome no ugire gutika gitotethio burumba kurutho muci uyu bareta mwanka gwa chibo kirwa na bagweta irio chibo bakurukania na antu bare bakurwa na mwekuru ujo bakuruka nyomba tutemenyane ate agarukire na chibo na leo mwega gitonya aumire arauga ure ate kwenda mwekuru atingirwa nyomba kaire agakaraga endi akariongero imuntu no riku ande kicharo myaka ria muntu umwe niki no nto support tukaja kureta ndawa njeje na kanisa kejaza na nere agabisi na sara myaka igwa toga atamwa na abetekeria kasara myaka ria bamwe bange akagerai na tukiaraniria na Chibona njiri ya thimu na reganite na ndeto no buru akiugi propaganda na siasa onyi otema antu dauga ja na umarwe oye wi siasa mwekuru mwana no wenda kuga ate kwenda bakinya kwawe nane naru aba gwetete afunja bone le mwakoro abarigete ate onde and administrator shuali no oni betekeria mbuge mwakoro na umarwe nte ndikwa mwakoro na umarwe oni ninda atomera mwakoro achoka anja na nyabonero ko zibongwelere nja daujange inaja kumira tegu oni tena makosa no ndo mwakoro ibongwelere nja na motu ibwikerie na botero orwa kioria inaba kubuja ujange ya kumira bakagwenda ugere na umarwe taka bare mwelera yo mabo butaka bo agubore gweta no ndo maminja kwa mwelera ho nena kuma kaire nkuja kwerwa andara kukumire onikukumona mbishwali kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nyokambitaga ki Mutegi Nangano kunati Rais William Ruto na kitete muchamanio garone ya Rais Nairobi yokwerekana itumi byancho wina ndawa chiambogita kiumya kithiru Rais Nedireti akirita mukana kirendi bandawa chiambogita na kubera bakawikirweta garire kuwatho na njira ya gukithira musanda yokethira yokuluka kwa mbunge na gutweka watho Rais William Ruto nethiritwe mukaririgite kiri mucemanio wa ndwangi jia thirikari gwitithia mbere kurua na utumiri wa nsobi na ndawa jia kurebia na ugwati uria ubukonie wa kuthangikio karia kubuithia ndikithia riae kiri ntumiri ya mwaka mweru kiumia kithiru. Hawa watu wote ambao wanauza pombe haramu tunabadilisha sheria. Asset ya hii watu, hii magari wanatumia kubeba pombe left right and center, ukishikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Rais ni ajanite mwerekera wa mpoi wa mibango kuthingatira watho ya ndwangi mwanya kurua na utumiri wa nsobi jia ibango na ndawa jia mbogita iri ugwati kiri witi na mbere wa nthiguru na ukaria. Kiri mucemanio une betikanirite mibango ya kiwatho igarikirirwa kiri ntuko 10 jiejete gwikira inya ubangania urungamiri boru tingoge na thirikari kumba gucokia jiuria jiegie ndwa ya utumiri wa ndawa. Waziri wa Rwang'iro Karia Wandene Kipchumba Murkomen na mwandiki munene Raymond Omolo, Inspector General wa Borisi Douglas Kanja, munini wa Inspector General Eliud Langat na Gilbert Masengeli, murungamiri wa DCI Mohamed Amin, mukaririgite wa Nakada Steven Nairobi na CEO Antonio Merikwa amwe na murungamiri munene wa KEBS Estangare Bonthe barari mucemanio ni jou. Caleb Mutembei, Uero TV.
Agena kuna temwe kuruwa urawari mutangiri wa kiama kia ODM Raila Odinga niwe Aida Odinga na kungurite miaka 80 na yumwe ya mututigi Raila Odinga Aida na mutukirite Rais Ruto Nkabo na thirikari ya Kenya ni kurungama nabo nabaurite nende atungire baba ODM kwatanira orababa ende tabatanira kiari munini wa ODM Abdulswamad Sherif kire kiatho kyo kungura badwe ya Raila kindereche Kilifi na ugwite nende Bakaria kidirikari ya broad-based ora baba edhiriti ya kenda. Mwekuru ora ari munene wa maminista na mutongori wa kiama kia ODM Raila Odinga niwe Aida Odinga na arite nthiguru ekungwira miaka 80 na yumwe ira mutigaire Raila Odinga ekinyithia ntuku ena arua. Welcome home. Today is a special day because today, the 7th of January, marks what would have been Baba Raila Amolo Odinga's 81st birthday. Aida Odinga nacokete abacokeria nkatho atongoria batongoretwo ni Rais Ruto na thirikari ya Kenya na bangi kathomba barabara wa mire na mucijo wawe kaita gagikuku kia Raila Odinga. On behalf of our family, I wish to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, and the entire government of Kenya that mobilized and deployed at the service of Baba and on his death. Mr. President, we saw the hand of friendship. We felt the positive weight of government at your direction, and we are grateful. Akiariria ngwataniro ya kiama kia ODM Aida Odinga na baurite baraba batire utongoria bo kiama kiu kia ODM kuthiatira kiroto kia Raila kia kiama kiu na nthiguru. I want to end by appealing to those Baba left in the leadership of the party to reflect deeply and sincerely on his dreams for the party and for our country. Let us approach the problems of the party by always asking ourselves, what would Baba do under these circumstances? Kungina kwa munini wa mutongori wa kiama kia ODM Abdulswamad Sherif akiaria kire kiatho kia kungura miaka 80 na yomwe ya mutigaire Raila Odinga nterecia Kilifi na ugite nterecia Mbua ikaria na ngwataniro bailite mwaka 2027. Tukae tuongee na William Samoei Ruto ili na sisi tuweze kujipanga mwaka 2032 kwa kauli ya Baba. Na wauliza nyinyi wa pwani wenzangu, wangapi wanakubaliana na mimi ya kwa huu mwaka huu tukae tujipange katika hii serikali, tuingie tumsupport William Samoei Ruto? Mnakubaliana, mnakataa? Nongelete kuwa boya ODM bakaria kire thirikari ya broad based ora batiro imutongorio kiama kiu. Je, tuseme Ruto tosha kama alivyosema yeye Kibaki tosha, ama tuende kwa wale ambao kwamba upande mwingine ni wa kabila? And I ask the others, give me an alternative. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Lakini kuna kiama kinene kia kurungamira ritungwe bathirikari chia county ya kio County Government Workers Union yonende ikirumite na kumeneria nkiama ya wandikani ya SRC ya mwanathirikari chia county nikuria kunenkanira pongelia michara kira ritungwe ba thirikari ba county kuringana na nkiama ya SRC ya direte nende ikirita wira neki thirikari chia county kongela michara kira ritungwe boendi untobote dirabo kinga kwa kuringana na nkiama ya Rais William Ruto na direte nende ikirita watho bona kuria SRC kubungendi utakarika. Solidarity forever. Kiama kinene gya kurungamira uturaba thirikari ja county takyo County Government Workers Union leo ni kiumiliti na kumeneria nkiama wandikani ya SRC amuna thirikari ja county ni kulega kunenkania mpongeri ya misara kire uturaba thirikari ja county kulingana kiama giki nkiama ya SRC ya uturewera ni kire thirikari ja county ikiroge thirikari no kuongera misara kire uturaba county ende thirikari ja county tainge ndekithia lele. While the national government servants have been awarded salary increments and enhanced allowances backdated to July 1, 2025, the 47 county government workers have been left
in the call for that matter. With receiving clear advisories and being urged by SRC to allocate funds for salary increments in their respective budgets, the COG has failed to do so. The COG was previously advised to prioritize and increase salaries to align with the fourth review cycle. They chose to ignore this. Kulingana na kiama giki, Rais William Ruto na utire wa thubathi neno kulaithirua indi SRC na thirikari ja kaunti itaingia endekithia la Rais William Ruto. Kiama giki riu kiuga SRC amuna thirikari ja kaunti jithiritwo ikireta mpathu gatigati karutu wira na thirikari nene. Previously addressed His Excellency the President on the persistent discrimination of county government workers for his intervention, wherein he directed that the discrimination should be dealt with promptly and should be avoided. Despite these presidential directives, the SRC and COG are in cahoots to ensure the county workers are agitated purposely. It is meant to subject the workers to annoyance and agitation against the government. Kumani na bubu kiama giki riu nikiuritie SRC kunenka ni mubango mujeru wa mpongeria misara kira utwira ba thirikari ja kaunti amwe na thirikari inu ja kaunti kwerithia boleji atumire mbesa ile belu ni SRC banenkane kira utwira ba thirikari ino akethirwa togo rutwira bonde ba thirikari ja kaunti bakambiria mugomo nyumi antuko mugwanja. That SRC must immediately issue a backdated implementation framework to July 1, 2024 for all county employees. The Council of Governors must immediately declare how they have utilized the funds for the SRC, funds the SRC advised them to allocate for salary review. Take notice, therefore, failure to address these grievances. This is to the Council of Governors. To address these grievances and provide a clear roadmap for implementation of these 7 days, we leave the Union with no option but to escalate this matter and initiate national industrial action across all the 47 counties. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Angina kuna tiora wa RMC wa Bogeta East muri kiringana ugite kuringana na watho bwakigina kia NGCDF ibutarite ngoi thatu ire kithomo ukariana kinyarira kuringana na bone ne kiringa arwa kwina makarika ya kigina kiego tumiro na aragite bati ya kinenkana ngerekano ya kigina kiego tumiro kwagiriria obichi chakonenkana maratathi ya guchiarwa na gikutere chakaguru nongelete kinya kwina mubango yo akibokoti gojira nende gatira itumaira milioni 14 kirimbecha cha basari na milioni 6 kuma akaunti ya NGCDF arakaringa kuwa inende ningwe chirwangiro gambithani ya ende mwandiki wetu andeto mutuki kare akiana na munene wake gina kina reganite na ndeto ina kuga ni chorongo ambere yukumenyera mantu ya skuru wajaire yukumenyera mantu ya security wajatu yukumenyera mantu ja rera kana environment. Ni migambo yora wa RMC wa Bogeta East mwiri gikarenga gitariria NGCDF kigina keo kibati gutumika na njira ithatu aki kuringana na watho bwa mwaka jwa 2016 arena ndio rotete murungamiru wa kigina ike ya Southiment akiwa ni gutumika omeangu geu ithatu agweta na keja na ngerekano ethira akiwa ni gatumikire kuthia renovation ya obisi ya kujukia baru cha kuchiaro na chaiku ira chiri intere cha kaguru na kengi akiwa kuri na mubango jwa kigina kiu kidra gitumika wakakoti intere cha gojimugaru na watho NGCDF isha tumiro ku renovate office ira wetu ambats andets isha tumirwe ituyeke 20 million iri kweru gakarokot egoji 14 million yembeshi yu shumetegekete ambassador wendo tumira kwa karokot segoji itake matha kombe no are in charge of the judiciary in allocation enough ya gwaka courts. Tukienda kumenya uma kuringana murungamiru wa kigina ike begi karaja ja Southiment na ugete obisi ya wete agi siasa na olori na matata jige kigina keu habati kuandika baruga wakiuga ataraire nyumba chianteto buru. Do you understand that my office is a professional office here ya siasa and we operate differently na ofisi ya mheshimiwa when it comes to the way we deal with our issues mwenye amekuletea claim andike barua kuje na kwangu and then I'll be able to address that but I don't address to media houses. Mimi sio mwanasiasa. You just
say anything yenye iko kwa news you take it to the media. If we can decide to sue you because sorry to say hiyo ni propaganda mnataka kuspread we can sue the media houses. May post up, I want to see it as well. Muthiene mwirigi na rombete nkiama ya EACC kuja na kuthujo tumiri bokigena kiu obisi na Southimenti gutigero chiringi ya muringi kura ne kumenyekana ore tumiri the king officers bara in charge bako approve mbeje si NCDF mbeje si ambassador sita waka records bobo ati kuwato paka thekwa na paka ikwa kotini ke report rande to shewero reakwari etone motuge kare right na tudira tukinoka ni niende tuchokera tukeda tukiona niende ogebwa kana motaro ya DCC wa Kintere chia Kiengo kana sub county ya Kiengo arethirite niende akirita antomeri kiria chiare muno no kurumira mwanto yeye kithomo kaidro kitakura ya Egitara digonko negitara kwijamo ukenera nabiro bire nankanya neginto kya gitomi muno kirikeno kyanja ibwaga akanya no ntubwa kuthura na gwetekia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mivoko Flower na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe ibwaga okaireke distributors na India Bonde Kenya yonthe ni ntubwa gutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. Coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. Roll camera. Up sound. Stand by. Action. Would you like to train as a film and TV producer? Then join our experienced team of trainers in television and film production at DMBTI Meru and turn your passion into a profession. We are located on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Anwije maziwa loni ya Golden Pillar Sacco ni otethi bo murimi weria murimi nandi no wigwatire mainda jatantatu jamarija kujeria na kagita hakorea ni mwanka mieri 48 na igaranta subere akiba kuendeka maziwa loni kumako Golden Pillar Sacco niyo mushore waku yo murimi kenda kugwata nteto nkuruki liongira rwangiro Golden Pillar Sacco runde rwarure akuye nagwe kana uturingire thimukire 0702 140140 kana uriongire mutandao wetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco. Together we prosper. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelors, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa
Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Tuchokarani ati DCC wa Kiengo Sub-County Laura Kedonde na riteta mukana kiria chiari barabati chokia na bauchukuru akiwa bakokirweta gari ya kiwatho nkuruki na ureti ya chiari nende gutiga gwitikiria na bogu tonya ngwene chibiachara baibani nonto ibutuma mwana kithira kira mwakwi kumenya ombani boki na kinyogima bwaki boketha bokena mwandikitwa ndeto Marion Karugi na ndeto hii. Wale ambao watakosa kupeleka watoto wao shuleni, ninataka kuwaambia ya kwamba mimi pamoja na ofisi yangu na officers wangu, chiefs wangu wako kule nje, na wiki hii ikishaisha, kuanzia wiki ijayo, wakikupata ukiwa na mtoto nyumbani, mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni, utakamatwa na utashtakiwa. Ni Deputy County Commissioner wa Kiengo Sub-County Laura Kedonde akiaria na Weru TV na njira ya mwanya wendeira masoka skuru yetete na mbere kiumia ki araritite mukana kiria aciari baraba kawatikana na bo bari musi kiumia twetete akiwa baka wato na wikirwa mpene na kuambithwa kuringana na watho. Wakati wa msimu wa Krismasi nilionya wazazi na tukawaambia ya kwamba tunaposherehekea tukumbuke ya kwamba Januari inakuja na kuna majukumu. Kwa hivyo nataka kuambia wazazi wetu wote ni lazima tuchukue majukumu yetu. Kwa sababu ni jukumu la mzazi kuhakikisha ya kwamba mtoto ameenda shuleni. Ninajua tutasema ya kwamba Januari hakuna pesa, lakini lazima tujikaze, tujikakamue kama wazazi, tujinyime ili tuhakikisha ya kwamba watoto wetu wameenda shule na wameendelea na masomo yao vile ambavyo inatakikana. Na kiria aciari kana biashara barabara mutugo yo kuandika na bandhi ya ukuruba miaka 18 ibarowene bia utumira Madam Kedonde ariwa kinyabuni bamenyere nontunjara indaya ya watho ikabakinyila. Wale wazazi ambao tunapenda kutumia watoto wetu kufanya kazi, mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni ama mtoto yeyote ambaye ako chini ya miaka 18 siye mtoto wa kuajiriwa, siye mtoto wa kupeleka kwa shamba la miraa kwenda kuchuna miraa. Kwa hivyo ningependa kutoa onyo kwa wale wazazi ambao wanapenda kutumia watoto wetu kuchuna miraa, ama wale wakulima wa miraa ama wafanyabiashara wa miraa ambao tunatumia watoto wetu kwa hiyo biashara. Ningependa kuwaonya tukome, kwa sababu ukipatikana ukitumia watoto kwa biashara ama kuchuna miraa pia utachukuliwa hatua kali. Nikiripotera Weru TV Kumembe, Peter wa Marion Karugi wa Naftali.